Prisrčno pozdravljeni, Tadej Pretnar skozi svoje predavanja in skozi svoje knjige je name posredoval ogromno znanja, predvsem pa res veseljem raziskujem vse, kar mi zaupa in tudi preizkušam določene stvari. Mi je dal pa eno posebno priporočilo in sicer, ko sem ga spraševala o tem, kako on uporablja vodo, ne vem, če uporablja kakšno zadevo in tako naprej, mi je povedal, da obstaja blizu Slovenije v Samoboru en človek, ki mu on reče, da je kar ena taka živa enciklopedija. To je gospod Drago Plečko, ki pa je, ne boste verjeli, danes v naši družbi. Lepo pozdravljeni, dobrodošli. Hvala, dober dan. Danes bomo govorili o najbolj pomembnem faktorju tega sveta. 80% Zemlje pokriva ta stvar in mi smo sestavljeni iz 90% le tega in to je voda. Seveda. Katera je največja zmota in zabloda vseh časov, kar se tiče vode v znanosti in javnosti? Dakle ovako, postoji teorija da voda memorira, pamti. Teoriju je popularizirao umjetnik Masaru Emoto, to je poznati su pokusi, međutim on nije bio znanstvenik. Prije njega je postojao Jacques Benveniste, on je bio akademik francuski, koji je uspio prebaciti po svojim tvrdnjama memoriju molekule heparina za razređivanje krvi na običnu vodu. Kad je dao pacijentima tu vodu, reagirali su isto kao da im je dao heparin. Torej, zagotovo ste že slišali, da ima voda spomin. To misel, to idejo je malce bolj populariziral dr. Masaru Emoto, pa vendarle ni bil prvi, pred njem je bil že drug. Pravzaprav je z kapljico krvi in vode raziskoval. Dakle, on je radi toga izbačen iz Francuske akademije znanosti i umjetnosti. I ismijali su ga i nisu uvažili rezultate njegovih pokusa koji su bili prilično uvjerljivi. No međutim, priča ide dalje, ja sam se počeo baviti takvim strukturama i razvio sam nešto što se zove vortex antena i to je u svijetu jedini takav konstrukt koji je testiran višestruko na strogo znanstvenim ustanovama, o čemu ćemo reći malo više. Torej, gospod Plečko nam govori, da je preko vsega tega znanja teh znanstvenikov prišel do ideje, da ustvari nekaj neverjetnega, ki je pravzaprav poželo en kup enih potrditev in znanstvenih dokazov po vsem svetu in o tele stvari mi je povedal tudi Tadej Pretnar in danes bomo spoznali malce bolj konkretno tole vortex anteno. Vortex antena se reče. Tako je. Ovako, prvi čovjek koji je to testirao je bio na Stanford University dr. Chris Duffield. On je napravio prve inicijalne testove da potvrdi da ova struktura djeluje i na vodu, ali ne samo na vodu izvan tijela, nego i na vodu u tijelu. Torej, na vodo v telesu in izven telesa, se pravi kot kozarec vode in pa vodo, ki je v nas, 90% vode je v nas, deluje tale antena in prvi je bil tale doktor, ki ga je omenil gospod Plečko iz Stanford univerze v Ameriki, ki je potrdil, da dejansko ta struktura, ki je tukaj, deluje tako na vodo v nas kot izven nas. Dakle, moje mišljenje da se radi ne o memoriji vode, nego prijenosu informacije koju sadrži simbol koji se nalazi u centru antene. Torej, deluje preko informacije simbolike, ki je tukaj gor, ne preko spomina, ampak preko simbolike. Bi lahko rekli, da gre za programiranje vode? Možemo i to upotrebiti kao izraz, međutim tu se javlja dr. Neil Boyd, fizičar američki, koji je u svetim vetskim spisima pronašao koncept koji se zove butatmas. To su čestice, prema njegovoj teoriji, koje su na granici između svijesti i materije i koje se posebno jako koncentriraju u blizini simbola. Zanimivo, torej v svetih spisih pravzaprav tudi obstajajo zapisi o tem, da so neke strukture takšne, ki so na nek način na robu materije in zavesti. Tako je. In se zadržujejo, če bom prav prevedla, okrog tega simbola.
Tako je. Mi upravljamo time našim mislima. Šta se događa? Ja sam htio vidjeti objektivno. I sad ću nabrojiti ukratko koja znanstvena istraživanja smo prošli. Prvo istraživanje je bilo koje su provodili 2 liječnika. Jedan je primarius dr. Jadranko Jelić, koji ima specijaliste kirurgije i interne medicine, a drugo je njemački liječnik, najpoznatiji njemački liječnik koji je ujedno stručnjak za Ayurvedu, dr. Ernst Schrott. Oni su mjerili promjene u akupunkturnim kanalima osoba koje su samo stavile antenu među dlanove. Torej, ti znanstveniki, doktori so merili, kaj se dogaja v telesu, v meridijanih dejansko, ko ima človek samo takole roke gor. Se pravi, kaj se dejansko deluje. Koliko časa nazaj ste to pravzaprav že iznašli? Govorite o tako pomembnih imenih, doktorjih, znanstvenikih, ki so to že imeli moč preizkusiti. Pa masu njih je, ja čak nisam ni objavio sve što je testirano. Ono što je najatraktivnije, ovo što vam sad govorim, znači to vraća balans fizičkom tijelu. Radi čega? Zato što su niže čakre, ne 7 glavnih čakri koje su silno popularne, nego niže čakre, najjače niže čakre su u centrovima dlanova. I one reguliraju zdravlje, one reguliraju fizičko tijelo. Torej, ta stvar je namenjena temu, da telo vrne v ravnovesje. Ravnovesje je drugo besedo za zdravje. In sicer preko ne tistih čakr, ki jih vsi poznajo in govorijo o njih, ampak teh, ki se nahajajo na dlaneh. To so nižje čakre. Tako je. I sada trebalo je potvrda toga, jel? Pa smo išli tragati recimo u Lozani, Pierre Rubesa. To je istraživač koji vodi sonografski institut. On je radio mjerenja na naranđama, klementinama, gdje se vidi, vidite na ilustraciji, se vidi jasno da elektroda je zapiknuta jedna je zapiknuta elektroda na anteni klementinu, a druga mimo antene. Sada šta se događa? Nakon 10 dana po krivuljama dolje vidite da desna, koja se nalazi klementina na anteni, zadržava svoju vitalnost. Ima ove crvene frekvencije potpuno očuvane nakon 10 dana. Lijevo je antena, van antene klementina, koja se razpada, propada i vi vidite da više nema crvenih frekvencija. Tako. Torej, tukaj lahko vidimo še eno raziskavo, ki so jo pravzaprav z klementinami ustvarjali, in sicer eno klementino so položili na tole vortex anteno, vortex antena se imenuje, eno pa ne. In tista je pravzaprav začela, ki ni bila na tej vortex anteni, je začela propadati, je začela umirati, ni imela več življenja, ki so merili. Ta, ki je bila pa na vortex anteni, je imela pa vse vitalne funkcije. Se pravi, je bila še živa kot živa hrana. Je imela še energijo v sebi. To je zvučilo fantastično i onda se ja zamolio šeficu katedre za biokemiju jednog medicinskog fakulteta u Hrvatskoj da napravi pokus koji bi se bavio utjecajem antene bez fizičkog dodira na stanice raka. Aha, torej, ker gospodu Plečkotu to ni bilo dovolj, je želel nadaljevati in sicer s poskusom celic raka, rakavih celic. Da. Ne iscijeliti raka, to je grubo rečeno, to je preambiciozno, međutim kako utječe na stanice raka in vitro takva antena. Se pravi, kako ta vortex antena deluje na rakave celice. I sada oni su proveli pokus, ne vjerujući baš puno u to, naravno, i na 8 tipova stanica raka. Od blažih oblika adenokarcinoma, recimo nekakvoga, pa klasičnim HeLa stanicama, pa skroz do najagresivnijeg raka gušterače. 8 različitih stanica raka su testirali. I dobili su nevjerojatan rezultat da se usporava rast stanica karcinoma u dodiru s antenom do 32%, što je fantastično. I tu vidite, jedna ilustracija je na kojoj možete vidjeti pod mikroskopom kako izgledaju stanice raka prije i poslije tog tretmana. Se pravi, raziskovali so v različnih stadijah rakavega obolenja. Ne, nego različnih vrsta raka. Aha, različnih vrstah. Da, 8 vrsta.
8 vrst raka in ugotovili so, da se je močno znižalo število rakavih celic. Broj stanica, znači stanice su se razmnožavala čak 32% sporije nego normalne. Aha, razumem. To nije lijek za rak, da se razumijemo. To je samo indikator moći nečega što je još uvijek metafizika, ali sutra će već biti nauka. Tako, se pravi, to je še en dokaz, da o tem, kar mi danes pravimo, da je nekako neverjetno, metafizično in tako naprej, je pa to za prihodnost neko znanost oziroma neko znanje, ki bo bolj splošno jasno. Ne? Se pravi, kot obstaja tisti rek, današnja magija je jutrišnja znanost. Tako je. I sada šta se događa? Ja sam htio vidjeti fizički djelovanje to i krenuo sam sa ljudima konkretnima. I sada imam jedan slučaj, ću izdvojiti od masu slučajeva. Čovjek ima 3 godine ulcerozni kolitis. I sada ja mu dam da pije vodu koja stoji na toj anteni i da drži antenu 15 minuta među dlanovima dnevno. Povukao mu se ulcerozni kolitis u 2 tjedna, što je gotovo nemoguće. Se pravi, v 2 tednih si je pozdravil to bolezen in sicer na takšen način, da je pil vodo, katere kozarec je bil postavljen na Vortex anteni in pa, da je vsak dan 15 minut, samo 15 minut, držal med rokami, kjer smo rekli, da se nahajajo te glavne nižje čakre. Tako je. Tako, 15 minut. Kaj pa, če bi več kot 15 minut? Previše... Javlja se nesanica, insomnija zbog viška energije u akupunkturnim meridijanima. Se pravi, preveč energije v meridijanih. Ili prana, to neki zovu či u kineskoj tradiciji, prana u indijskoj tradiciji. Se pravi, preveč energije, zaradi česar se lahko zgodi, da ne moremo spati. Inače ima 85 različitih naziva za tu istu energiju. Nobelovac, recimo Henri Bergson, je vjerovao da ta energija postoji, zvao je Elan Vital. Znači ima mnogo velikih autoriteta znanosti koji su potvrdili da to nešto tako mora postojati. Se pravi, veliko znanstvenikov je že v današnjem času, ki so potrdili, da ta energija, ki ima zelo veliko različnih imen, vendarle obstaja. Mana, prana, či, ki... 85 naziva. In tako naprej. Se pravi, koliko? 85 naziva na svih 6 kontinenta. 85 imen ima na različnih kontinentih. Tako je. Znači, to je još uvijek metafizika, međutim, gledajte, šta sad slijedi sljedeće? Još sam niz pokusa drugih radio, sa pčelama, sa rastom luka, radili smo pokuse sa brzinom rasta kaktusa, izlagali smo vodu kišnicu da vidimo kako djeluje na kišnicu. Kišnica koja je prije uništavala cvijeće, postala je bezopasna za cvijeće. Se pravi, voda, ki je prej uničevala cvetje, deževnica, je potem dobro delovala. Se pravi, za Vortex anteno ste preizkušali, delali različne eksperimente. Sa pčelama i tako dalje. Tako. Sad ono što je bit svega je to ne djeluje da kako u svakom slučaju. Relativno je rijetko djelovanje tako drastično da dođe do ozdravljenja, nešto slično. Znači, to je ipak suptilni sustav energija koji vraćamo ravnotežu. Treba još nešto, ponešto dodati da bi koristilo konkretno. Se pravi, ni to magična ploščica, ki bo ozdravila vse in vsakega, je pa orodje, ki nam pomaga do ravnovesja. Tako je. Sada šta se događa? Vidite, to je zanimljivo. Ja sam čak dao jedan nuklearni institut za nuklearnu fiziku u Njemačkoj, dr. Klaus Kulterer. On je radio test na otopini 10% natrijevog klorida i stavio je antenu ispod sa 8 detektora i mjerio da li će se očekivana krivulja koja ide fizikalna pod određenim kutem održati. Nije se održala. Kad je stavio antenu, ona je počela silaziti krivulja. Kad ju je odmakao, vratila se na normalu. Što znači da postoji interakcija sa fizikalnim sistemima. Torej, gre za interakcijo naših fizičnih procesov, kadar so pod vplivom tega vzorca in energije, ki jo dejansko sproducira Vortex antena. In sama simbolika izhaja iz starih svetih spisov. Točno. In pa znanjem metafizike. Meni je ideju zato dao pred mnogo godina Maharishi Mahesh Yogi. U razgovoru s njim sam došao do toga. Se pravi, z njim ste osebno govorili? Da, često.
Wow. Da, ja sam napravio 1979. godine prvi intervju u bivšoj Jugoslaviji sa Maharišijem osobno. Tako da on mi je dao dio tih ideja. Međutim, gledajte, ono što iza toga dolazi, dakle šta se događa? Ovaj prvi dio je znanstveno potvrđen nizom pokusa. Ja sam radio i druge pokuse sa brzinom klijanja luka i tako dalje. Brže su rasli kaktusi. Jedan diplomski rad je radila jedna djevojka na Prirodoslovnom matematičkom fakultetu i u tome je tretirala kaktuse i 2 kaktusa od 600 ispod kojih je bila antena su rasli duplo brže nego ostali. Se pravi, gospod govori tudi o tem, kako so delali eksperimente, tudi ena gospodična, ki je raziskovala na kaktusih, kako so 2krat hitreje rasli kot vsi ostali, kako so delali tudi za čebulo in z vsemi ostalimi zadevami. Je pa gospod omenil, da je večkrat govoril sam z izjemno znanim Maharišijem, da je osebno govoril z njim in v Jugoslaviji je tudi imel kot prvi z njemu intervju in gospod Mahariši je bil tudi tisti, ki mu je dal določene ideje, kako bi torej sformiral nekaj takega, kot je ta Vortex antena. To je potvrdio, i to moram reći, William Tiller. To je profesor emeritus Stanford University, broj 1 američki autoritet za ovakova granična područja istraživanja. On je to vidio, testirao i potvrdio je autentičnost mojih tvrdnji. To je najveći autoritet svjetski za te teme. E sada, postoji druga priča koja je metafizička, koja nije znanstveno dokazana, to su mi rekli radijestezisti. Aha, se pravi, Vortex anteno in delovanje Vortex antene so dokazali tako uradni in priznani znanstveniki, doktorji. Tako je. Prav tako pa tudi radiestezisti oziroma tisti, ki izvajajo prakso metafizike, ki ni znanstveno dokazana. To nije znanstveno dokazano. A šta su rekli? Sljedeće. Kad osoba pije vodu sa antene ili drži antenu ovdje, onda se stvori oko nje određeni zaštitni mehanizam koji ju štiti od onih famoznih geopatogenih zona, Hartmanovih mreža i Karijevih čvorova. To je tvrdnja radijestezista koji su to testirali. Ja se u to ne razumijem previše, ali eto, prenosim ono što su mi rekli. Se pravi, radijestezisti pravijo, da kadar recimo daš kozarec vode gor na Vortex anteno, da tako, da bi naredila nek oblak zaščite oko tijela. Okrog telesa, aha, če piješ to vodo. Tako je. In potem telesu ne pride do živega niti vse te Hartmanove mreže in vodni tokovi in tako naprej. Dok to traje 24 sata i nakon 24 sata treba ponovno utjecati na taj sustav suptilnih energija. Se pravi, vsake 24 ur moraš spiti vodo, ki se okopa na teh vibracijah tukaj. Evo, donio sam jedan primjer vrlo zgodan, rijedak. Takav pokušaj sličan, ovo je originalni iz Indije, ritualni predmet pozlačeni sa takvom jednom šemom i takvim znakovima koji ima iste ambicije, međutim on nikada nije testiran znanstveno. Gospod je prinesel in pokazal tudi tablico iz Indije direktno. Lahko vidim tale pozlačena tablica, ki deluje na zelo podoben način iz Indije v ritualnih se pravzaprav uporablja, s tem, da ta tablica nima nikakršne znanstvene raziskave ali znanstvene potrditve kot take, medtem tale Vortex antena, ki jo je razvil gospod Plečko, pa vendarle ima. Ampak to je na nek način začetek, ne? To je za vzhodni svet, to je pa za zahodni. Da, to je za oba svijeta, Vortex antena. Za oba. A ova je kulturoški uvjetovana. Se pravi, znanstvene potrditve in neznanstvene potrditve. Tako je, da. Znači, oni koji vjeruju te radijestezije, ja nisam stručnjak, zato ne mogu to tvrditi, ali svi su mi rekli da su primijetili kod mjerenja na ljudima da ne reagiraju negativno na te geopatogene zone, ako su im akupunkturni meridijani popunjeni na neki način energijom koju potiče kontakt sa nižjim čakrama. Tako, torej preko kontakta z nižjimi čakrami, se pravi, da damo takole, naše telo, vsi meridijani in vsi ti pretoki energijski po celem telesu gredo gor. Najlepša hvala za tole. Predvsem me je presenetilo to, da je tako zelo cenovno dostopno tudi tale ploščica, ki je torej plod toliko raziskav in znanstvenih potrditev po celem svetu je potovala in ne morem verjeti, da
že prej nisem vedela za gospoda Plečkota, ki živi trenutno v Samoboru, tako blizu. In evo, 026 230 če želite še kakšno informacijo oziroma na klepetobkavi.si. A ti je bil posnetek všeč? Ja, super bi bilo, če ga deliš tudi s svojimi prijatelji. Še kakšna informacija glede novic in vsega ostalega, pa na www.klepetobkavi.si. Naj vam bo svet lep.